Kate. Sawa. Nawe ni sawa she. Sawa sana kwemeye kweli. Uranyubahirira igisanga. Nose nicyo no kutekanira basi niyo ndagukunda. Jina shakuze n'ingoga atarava muhira. Nanakirishe. Nakiri. Bone siraye tavyakira neza basi wowe. Ivyo waje nta ngorane n'umusaza. N'umusaza kunyene kwiwanje. Agwe ngo. Nako ni safi. Na mahoko. Musaza. Ameze neza. Fresh bro. Sawa nawe umutakata kweli. Wapi na mtagatoka? Leo. Uri kuvuga ngo ntutagase kweli mbona usa nk'uko. Nibisanzwe mani, nibisanzwe kweli. Nubona harakazi karusha nkora gasha. Webe bashamuzehe rumenye bihari. Shamuzehe ndibaza ntihari gusa. Sinzi arabyuka kweli. Yewe none gabashaho mu ndahira kweli. Byo kunda ukwigora. Ngo nta ngorane reka ndamukurane. Nako yabyutse karibu. Bro wambye ngaraje. Bikaje shaka. Ariko yirakaje. Niza abasore n'ibintu. Basi jeba. Weje mulindira reje suye kumujya. Sawa ntari bishaka. Urabuze kumitanita nikazireka haje ni kuzeye kuri Imana. Kubona vuba kare. Bisabaga rwose. Ndakubona nyakubahwa rwose. Araryamye n'umuntu. Usanga rero nditegura nagomba kujya nje ku kazi. Iri imodoka ngaba bagiye kwisha ku mazi. Amazi ngani kibazo. Ubwo nibibazo Gusa tuzobwa muko nyene rega boss. Wewe mzohinduka kitagira iherezo. None boss. Burya yanzu wambwira ni urupangu canke uri muwambwira ni hariya ku ndaba. Urupangu n'urunyene aha ubona amanexe ga. Amanexe ni menshi usigiye ubona kibiye kiza no mukazana rakinjiremwo ariko mbona tavyari karankorera sinzi impamvu. None boss. Burya ko nibagiye kukubaza mbe izo annex wambwiye gupangisha ngahe. Kubera je nafise abakiriya benshi baguma bambaza amazu. Naribuye kumenya rero ko mbwira ati naya chambre na saro cyangwa kamira ati ni annex imwe ni chambre kugira nzomenye ngene ndabavugisha. Vuwangira urabona ko urupanga ari gwiza cyane n'amanex ni meza cyane n'amanex ni chambre na toilette indani kandi birazivye rero n'inzogera bimeze birazimvye cyane. Rero chambrette na saro irimo na toilette indani ndepangisha ku 150. Kurabona ko urupanga ari gwiza naho baba ni heza cyane. Aho nta ngorane. Mbere je numva ngaho mbere utanazimbye ku rupango vya inkuru amazu yo barazimbye. Amazu yo barazimbye kwera aho ntango mbere aho ni makeya. Aho ni makeya kwera ko ndafise abakiriya premazo turabaza kuyiraba. Gusa boss nawe uzora nyene ntungayishushiremo akantu nyene. Nibona nawe sindi mu komisiyoneri mu mugenzi wawe. Oyo urabizi sinakugayisha kabisa. Sinakugayisha so n'ubundi ni kubera gusa si umuhungu ubona ubwira rongore ntavyo yumva ubundi sashaka kuzipangisha kubera urupangu ruguza n'abapangayi baronona inzu ugasanga inzu sikayisa nabi cyane ntubuzi isuku ry'abagena rimeze so ndabira abakiriya vya shaka bamwe uzana usanga bafise abana baza gucafuza ngaha ntabumva nkeneye ubundi nzo kuryohera kugira ikibazo na kimwe nzo kuryohera. Bose nukuri mbaye ndashima kwezi. Ivyo nyemereza n'uwa yabirose nizeye ko ndanabifisa aho. Ibisigaye je numva umenga ntangorane abakiriya nzo kuzanira b'abanyesuku batawunere baje gukora amabarabara ngamwe papura bano turi muri tabuze gatavye. Aduratse ko badomiriza n'ibintu by'isu byo ko sana giye gukora. Ibisigaye simvugana n'abantu bamamaje bafise abantu. Vugana n'abantu babasengatera abantu babasore muri nzo kuzanira. Papa ico nico ndakwemerera wewe. Ico ndakwemerera kabisa. Ego nayo ubundi nko jewe mu nteguro ziwanje ntabapange nari nkeneye vraiment ariko kumbye kari abakiriya vya bavuye mu Bujumbura hari isuku cyane hari isuku n'abaruguru n'ibibazo so wewe
bivanye ndebazo bari bangahe nibaza kuba wambwiye ko bakeneye amashambura 3 wenzora bagena ishambura imwe zose zirabushaka ibihumbi 33 nibaza ko azoba uri umugenzi wanje nibaza sheri twashye n'ingaha nyine kandi ni hafi se naranze ngo ni hiyo nyuma y'umusozi nyamba fish ayo wibyibuza wimenya n'icyo sibyo none yewe mbese ni yakiri cyane ni yaki yewe ndebya nawe nzokubwira ntangorane ndazakugura igitumbura sibyo yo shit rero nugera mbesha ntangorane ntugire ubwoba so ndabona rero amasaha ariko ariterera bigane ko nditerera bwira ngiye ku kazi n'umuntu agiye kunyegeza imodoka umuntu yatetse rero sinzi ngo bapanga yo wazoza ryari woro cumbarira n'umushe papa gute papa ni sawa mko cyane rafiki yangu safi sawa ni sawa wari wazindutse amasaha ukuye papa burya rero je ndakubwira hana ko hari mazi mbisi hari ibintu ugomba mbwiye yari imana ko wazindutse ndababwira warosa akazi papa no mazi mbisi ko mbwira yuko norabana kandi mukazana nasi ivyo rero mazi mbisi ndabikubwira washimye bigira abantu tugira duke batugira ibyo ari byo ubusanzwe ukuntu byagenze bibaza ko ibyo urubanza bizozamo bizoza mu nyuma papa kubera jewe hari ikibazo nagize ikibazo wagize papa nazi ko biza kukugora cyane ariko jewe byarashyitse uno mukobwa ivyo rero bibazo wari kurazanaga aho wasanze ko turavugana no mu gupanga hanagoma ndapangishe hose kuko nabonaga byakunaniye aho je no munzani inkuru nziza burya narishaka kuza no mukazana ngaha Onyo wabye nakubwiye bye wanje ni stare hamwe tuba twarakebye none se ko mbona ukunda kukizura cyane uyu mugeni wamukuye he papa nukuri je naho nkunda gutembera iyo Yesu ko nkunda abakobwa baho uyu mukobwa nuwo ngaha nyene kujya gatatu aho kwani papa Urazi yambwiye yuko papa wiwe ariko mama we yitwana adandaza hajya ku isoko ana kujya gatatu ngaho adandaza mu isoko papa nende ko mengo sumu mama w'inzobe adandaza abakiriya ku isoko nujya nyine papa nende ko mengo biraguteye ikibazo muvukana muri yanga ngiye papa we yitwa gute Mzee, unataka kuanza kusema mabuzi? papa nicyo n'ikibazo none umuhungu wawe agira Mariya namba ndakubwira
namara kubwira nisose namara ngisha inama je ndiso wawe ngisha inama kuri rwo gikubita ibintu byo tukatubwira ujya mujyana urabuzi wewe none ikosa nkoze niri icyo kinyiki nakuzaniye nico kuragaya kweli papa cyane ni wamuravye neza papa ari ngena akagasema nze mukazana ni oji avuga tuzongwegera nisose naguhanura avuga ngo tuje inama ngahera bintu nkoreye papa nego utari kurambira ndikosa nkoze nijyana ngo tuvugane jene buze nimbara urabona ko papa byakiriye none habaye iki ndabitahuye muzere ntiyamwishimiye usanga byakora umuryango mpaka ese numva ko papa yoba kuva kera yambwira ndondera umukobwa w'inzo kandi dusa n'abarezi nari nagutomboye none none bose ujya muryango uko wawe ni biki n'abarozi cyane n'abasubasi ndagize ikibazo ndategeye isura umuryango uzi yuko uwo anariko aravuga wigeze kumbwira ko namuteye inda nkamwihakana ashobora kuba ari uwo mukobwa nyine naho ntabizi neza uza kwigozana umara araza mu isoko ugerageze kumbwira ko namuteye inda ndamwihakana ashobora kuba ari uwo umuhungu wanjye yagiye cyo mbwira umugenzi cyo mbwira cyangwa ntushobora kuba sigura ibyo bintu bimbwiye gano none reka gutwera baje ikibazo nk'icyo none bosi ngo uko yamaze kumutera inda ukamubwiye ko hari umwana we wawe urumva nawe ni musaza njya nawe ni mushikiwe none ko mubumvuza ko basobanurira gute ubwo urapfutse umunwa agaragaje igituma nakuzanye ngaha kugira umugisha inama we ari nkabumva no bigenza gute ngira ryo ushobora kubasigurira niba ari umuryango kandi kwera je ndabona no gusaba rasa uravye ujya mukobwa n'ujya muhungu ni fotokopi nawe ujya muhungu wewe asa n'umuhisi nyina wiwe kandi je icyo mbona biragoye kubasigurira kuko abakobwa bafite imitima yoroshe ujya mukobwa haza kumvira yuko ujya ari musaza we yamuteye bose ariya na madamu bwije muhungu wanje ndamubwira turi babiri ngaha mbwa nimba ntinya nimba gira imisusi ya Mariya dukiza azonkwegera mana yanjye urazi none bose icyo mbona wowe ukora erega wowe ngaha habavye no guhunga bisaba ubanze oya ibyo tukuvuga byo bashobora ibyo nibyo ukunda umuhungu wanje n'ikirara ubona ayo matungo yagiye nasigiranye mbega nuvuga aho noba ntungiye hehe noba mpunzi icaha noba mpunzi byabaye bigaruke noba ngize iki ibyo guhunga ntibishoboka ntibikunda bose ntuharure ngo impangu ngo umuhungu wawe ngo n'ikirara mbe wari uzi ko nawe nyine azopfa bisiga urabona ko inzu yopfa ku musozi n'isima wayiteye mana yanjye uri kandi ibyo guhunga byose ntibikunda ntibishoboka ntibibaho erega bosi wewe nimba ari amakosa ngo ni ayawe burya wowe warahagije kubitekera mu ipantaro nimba atari barakwica ikibazo se n'icyo nakuzanye ngabwira umanure nk'umugenzi uri kurantwenga aho none uri kumfasha ingabo oya bosi ibyo bintu biraturengeje reka gusiga unga ngo barakwica rwose jewe icyo mbona coco ibara wamaze kuryambara kuba waryambaye rero aho jewe nta kintu na kimwe novuga ngo ndagushigikiye kandi sinoshigikira amafuti kandi ikindi nacyo jewe ndagiye wewe usigaye uragwambara aho nimba ari ivyatsi vyakumezeko
Sheri yabanze niki? Sheri ni iki? Sheri. Sawa. Je papa yamambwira ntakwanye. None ngira nakuzanye ibintu byanyiri. Sheri rero usanga Sheri atanishimye ukaraza kukubwira basinagaruka. N'ubundi bwo yaciye agenda ubona yaciye ajya he? Sheri ndasanga yagiye kubaza mama wawe ko wabonye ko yakomeye cyane hanyuma mama Oya naze. Ubu twanza niba wari kunyereka basi Sheri ko ariko tuzi umutima Sheri. Nicyo wazanye kunyereka basi. Sheri ungiriye. Oya reka. Sheri. Papa, burya jene nakurindiriye. We hari umunsi warimwe ntigenda guhamagara nkagusaba ko tuca inama ibintu byose ukabikora wambariye. None ubu raba isomo uteje umuryango raba nawe ubikora ubyikoranye. None papa ubu bukeneye yuko abakobwa bose turyamana nze ndakubwira ati naka tugiye kuryama. Mba nkeneye kumenya ko abakobwa bose muryamana ubu umaze kuryamana na bangahe? Mumaze kuryamana bose ubonye ubu ari wowe nzanira. Papa we wambwiye nze ni yanjye ari umukobwa asobanutse. None papa uyu mukobwa ntasobanutse. Papa genda shaka umbwire ikintu wamubonye nukuri kandi ndashaka umbwire basi nimba wavyasi nta kundi genda menyereye komo. Burya wewe ibara wakoze urahizi wewe kuryamana n'uyu mukobwa. Urazi igitera soza y'inkono n'umuryango wewe ko namanda kugira mu isoso manzi umbwire ndaguhanure ukamenya ntiwumva. Papa igitera soni kirihe? Burya ibara wewe wakoze ntabyuzi ibitera soza y'umuryango wewe ntabyuzi. Burya uyu ni mushikana. C'est pas possible. Papa. Papa ndaba mu maso. Papa ndabuze ijambo mvuga. Papa uyu ni mushikanje. Papa bisubiriremo ni mushikanje. Ushaka mvuga icyongereza kugira ubyumve neza ndazi kwiga amashuri maremare. None papa urabona gice intege wewe wari kuravuga ngo ni intege ngorane ahubwo ni umporeye cyane. Papa gutenda mushikanje. Papa uri batuje ko naguma mutima uhore ibintu nyinshi. No. Mama wanza kupigwa. Papa umpeleza nakubwira. Uri je na wewe asigara umuntu. Wavyumvise? Ikintu kihari uyu urakandisha urabizi mvereza ihitemo twejewe cyatewe. Papa mbwira pa Posso, me diz. Olha,